Malawi Today. UTF chipani cha ine chipani cha manja ogwirana akuti libangwirizano ndizibani zina ndikutsimikizirani pano ife sitili bangwirizano ndi chipani china chilichonse. President wathu Apumele Muluzi apezeka pa ballot paper kodi inuyo mukakafika pa 16 September pa center yanu munalembesera kwa mpinganjira nditaja alepa cha mpinganjira apo kuti mufuna mukavote chovotera choyamba azakupatsani choti mukavotere president ndipo mukazala tina chimenecho chimene inu mungazayang'ane osayang'ananso china chilichonse mukangoyang'ana pamene pali manja otani anavala mpango hijabu ya yero boyambilira apo pambali bo bali manja ogwirana ukachoka pamene boko silinalo lilibe kanthu boko silimenero loti inu muyike bo kanthu kake ndekuchonga osapaka gazabu kuchonga bwino komanso ngati kuli kutinda sochani Aisha oye tikachoka pamenepo azakupasanira kansala kansala nthawi zonse ndimanena kuti zaka izizi zatusazisanozi munandipasa kansala wa DBB chonde pano musabange mistake imene ndipaseni kansala wa UDF kuti ntchito zanga zikapweke mundimva zaka zisanu zatusazi ndapatsidwa udindo ku parliament wa udapite speaker then amandipasa bize ndimapita kunja kwa dziko lino kuzayimirira dziko lino komanso kuyimirira ma MP ngakhala dziko momwe muno ndimakhala bize kumudzi sindimapezeka kawiri koma zimandipasa bize ndipo makansala anali adzipanizira ulendo uno pitambe makansala ga UDF kusonyeza kuti masembogo tikachipeka ndikwangoti tikamba kwatuma kuti kutuma maneshedwa kumango chikungulu mubika ndisei lina lyawo kasali kukuchira nakuya mnyatangambe kulola chichi koma lupanda ngati zokanga lisiti umbeka amana kupata ndi umawa nganya ndichishewa Assalamu alaikum. Hallelujah. President UDF, MP, Kansala, suti kwa suti, sijoto kufuwa kwa mbili. Kansala tuwane nao, alipopano, taduse utakupase ni mo. Ye manyaka gambe kulwaka chizidiko ka UDF. Kakusola kele, pajiri ya lopo, wawako mapetro, ngatenda njenga yayi. Gamba kuja kulemba, gambe kulemba kansela, katikati makambo kosa mumamo. Kapene gamba kuchonga mwachongeke pepo, nudu wajo, ngachonga pabili, gamba uchonga patu pele pepo, achipinde, ajane mbogozi, taka jari pane, taka uzumane kamba, kutaka apechi karata, taka ona dalaje pawena, ni papi, pele. Unejo kusolaka, MP jitaka uwane juangali mitazi, juanga ganda jabimba achana, kama yu kamba kulani wapi, au. Amina nedi?
MP njega bone pele kapa mayoti nagapa jiri yero pangani wade wajigerere yero leli skulio wawaka gambe kuchonga pali yero hapo kunuti pango lina ajijile pele tukumanyile tukwana bantu wana kutenda ya tunduwine bantu batiko twatoze jempa weni twabisha magande tuloleine wajiwanga manyile bebe ngawa yoyo yatuteze mundu jwanga manya ngati tuibeto sabaweni jema njaku na magande waweni alikwendaje damu no wati pipi na tupele zoni mundu jile lendo zoni gamba kumpanda kuno anawaje bakulowera kuno tukaunda mpando wetu we kuja kumpa mundu jwanga manyilira ulendo uno unenda lesa lero ngangu dendeze kupeleka machezi iya unenya machezi ngimudenda nao yu jema nja mizi mwiji akuza jema nja mpaka alepele kuzwa machezi kakwe jakunga yena waje tutekulaka ngapo ngapa kulepela kuzwa machezi yae nga yoyo uenda isi tukutenda ngasa kupeleka jishi unenguza kapiti mwinepo mbididise chitu kukupina aleshere pala kwa walaga kusokolo ambuje mwenye babecheta pano na simichise kuti ulendo uno shepa wenu wakwetunga wakala abano bajuwa ni tate liye juwa ni ulendo uno na mpapa kuti ulendo ungi ngwenda jika ngwenda ndi bambo Dickson Wasili wimwa azumiza nomela utukuzumiza na kuti ulendo ujendeshe nene mwozo wene makuza anonyaka che Wasili pitaka bote ya MP taka jale table jine taka zone pana ikata pana makansala gangapo na mbotu kwete mwanda kwetuwa che Dickson Wasili ikupika nikane hedi tikabe za Wasili ngombe yao mkaiona walula ziche nene wapiliu amanja wache jewa wapiliu taka zibana lipa pele adala mape mode wa 2 minutes tukabalize je kwenyewe ujimbi abereche panopa abali anzanga eti dabe mpampa weni kuti akangolowa mboma panopa atipangire ka kliniki kana pano kanyumba kasikelo panopa tizipanga sikelo pompano osa tizipangira sikelo pantengo yayi napo pano apano tutayo nyumba pano ja sikelo unele akuno kumuzi eti kumanya tumafoni kesipekele hapa kajaka afondele UDF nambali ali sukuli ali pa 16 September chonde kakopo cha unyago chonde ngajala mmagulu gamba kuimuka kundi ali kuja kuvota kwembeji yako ize yako kuti anaba pambeni ni wati namba kumanya akuno